Hakajing kendo kila patai kubor bagi nongkit kam jangka Shillong Sports Association menta kasingi ka kharata de uyayong hapok ke office rekam jangka SSA la pente paya ke interclub transfer kabala sedang nadu kalai tarik batkan kut haka khasan tarik yayong kila dan san puar ngut kinong elekai ki bela depan wan bat transfer naki club elekai ki barim shaki club elekai ki bathamai kat hadu menta kasingi haba ai jingkran menta kasingi upa adi nongbri assistant secretary SSA ula ongru bahadian baka tournament committee kala depan shong jingalang kala rai baki kin honya lekai ki badan ka Shillong Premier League kilaban shim lo ni kinong lekai neki kin honya lekai ki badan baki club ka first second third but fourth division baki nyo panya lekai shipor ha ka Shillong Premier League ulapan pauru bo udan ka jingkerman baladala ban pedap kloy ban maramot ya kamadan first ground jong ka SSA on salaban penlong ya kelempung lekai jong ka SPL bat ka Meghalaya Invitation Football Tournament hapo ka SSA Stadium namar jingade bat kini interclub transfer ke Bangladesh sedang nado kalai tarik bat ke Bankudah kasan tarik kumba pesung itu kini ka interclub transfer kolong himan sunem ki form ladep di nang ta kilakut kipun baki buan sim ki form transfer form bat ajing saing kumong ngilas dang nado kalai tarik bat nginkut haka kasan tarik te kumba pitip hadu mendak sengi ka karatrik ki players ki belawan ban transfer nak klub barim syak klub batamai hadu mene harbaji gelong san pu armut bat ba mentak umnir gendawan syu ala sibit la syai hadu khat santrik ru kinang yawan te kumolong gidan hani ki member tournament committee iba di star marbunya ruka jalan bukit kian ni kam berkumpul lapan bena baka football tournament ka jong uni usnam arpor pula ini sedang no nilai sedang mentai ketika grassroots rungi under 10 but under 14 nadu unda uni pernah beladep but mentah kadang ya syai tengi humility ba naka ki kampor khoi kinailan ngila ban pendep kum bangi themu ke julong kum julong man losnem hadin ke grassroots football tournament di pelong ruka senior women's bagi kini ilam tu berpeluang kini benai jong April baru ke kalender kolong ngin sedang lo aku benai mi aku fourth division nang tak third division aku benai June second division aku July first division aku August Shillong Premier League laknuk no ngin sedang hakitio baar balai jong September mentau senam ngidan kijing temur bangin kondok ya ka Meghalaya Invitation Football Tournament namar kumba PE menta kajing sna kajing penbiang ka renovation work ya ka first ground ka SSC Stadium kajungi kalau kadang ya syai-syai hakini ka sengi beladep nilaya dan ke tournament committee bonsin hadu ban pendip pendiang ya ketika sengi ke pemerintah bagi saing transfer sibun ngile keren ngatrai fiatip pakai affiliated club kejongi nadu ka SPL hadu 4 division bro gidan kumba khandai poitali klaim dapat dekainya gini grassroots team but women's team te habakhen langi kita berkhoi ina poi kumba sispa arho duna khendiat tingina bon kam ha kum ka station kum sia thui fi khendiat ya hagan exnem belale ikengi la perlut na ka station igi jingdon kam habangia organize football tournament 2022 nomor baka SSC Stadium kejongi impalaban pindah kermen lalabiang kini ki nong pikai ru kin kham sung tanat badba kin laban senyang nak benta jongi ke ASEAN kepala rimha ban penlong ban kentiu gini football ketika district badru nang untah ni jelah tikumbal wifi tournament committee badang sanction kidan kendiat kijing yarai nak bentak kijing mentoy jongki Shillong Premier League team
Badan Frateli haka long ru kejinyarap nak menta gitu di affiliated club kejungi on the kila dep kila pendep lala ban pendep bakalik kejoki kila long completed kini kislong Premier League team kila ban Shimlun naduk kit players jong first division, second division, third division, fourth division nak sipor nak menta banyele aka kislong Premier League handai kemujulong ke sistem jom ki player transfer bat ban sign hak register chong ke Shillong Sportson kan long hi kemujulong man la kapor ke kindiat ke suka benong bangi sutana berlong ba kumpelong hi ke Shillong Sportson kalong ka asan ke bala tamik pasnem bat jumpelong hi grassroots kalong ka ba penmentoy sibun nomor ba kumpelong men kaniru katuga Santosh Trophy team juga Meghalaya ru ki players ki ba mikmat katuga team balong karnasop hak Santosh Trophy ko mtaus nem kabala de pendon burom ru dak sarkar jela bro ki players ki di produk jong Shillong Sportson baru ki di players ki ba mi hina ki grassroots football tournament ki jomi itai long ni chua ban yathu ipi ken tena kalian jong Shillong Sportson ka ai ka congratulate ya ka Santosh Trophy football team kabala kanjo siya nasop team hakani ka national level ila do ka tumuru nak Shillong Sportson ba ya kitu Santosh Trophy nasop team players ba mikmat insa le ban felicitate daka Shillong Sportson kat bagyot lahi ibor but kadlong hi ka ba de ko manle inle kata